paralok, welcome back to my channel. Then nagasngi pedang borom ya viewer so new YouTube channel yang nagasngi ngato like yo. De pak new paralok. Hai limbu. हाय उसका देख बहुत अच्छा है ब्लैक. अभी ड्यूटी जा रहा है ना? ड्यूटी जा रहा हूँ. मैं तो छुट्टी है आज घूमने के लिए जाएगा मैं. जाओ एंजॉय करो अच्छे से घूमो. हाँ थैंक यू. मेरे लिए तोहफा लेके आना एक छोटा सा. तो सभी ठीक है. Thì unyam len. Mà ulen đang hậu thiệt của mọi nhà cả khá hay ngà một bàn lịch. Saya ingin paralok jangan tengah kidang step. De Lait no mo. Ngan pen iyo pion dang lapoi shet oi sapo namar lak thai hang ne siang ne ngalai video temo. Kadei sampai nay ở chơi ke paralok mo. Driver oleh ni dia ngalih helmet chom. Khulai. Banyak berkayu. टूरिज्म भी बहुत आता है. हाँ काम करने के लिए मैं आया इधर में. होटल मैनेजमेंट. होटल. हाँ. मिजोरम. मिजोरम भी अच्छा है. मिजोरम नागालैंड. Poire đang một chúng ta hả namar ayu balat kasniu kasurok nong ta kadau surok kasniu apiai hai ngalajan poi artina garmenta Slabre ukut kumpau dia ngalajan poi artina garmo Kampes ra kejaga kategit hasane ire kum bade hai baik ke sorok trek baik kate dia cemo geni ke kom nas ma de kate lain no ichu yung ko yo cheja chejur dam amda tok no kate dia chemi debun sen ye chemi no Yes, again, guys. de Saya lighting sabi, yung chat bag ba? yo chet ba mi cheyong gani perlak perempuan ke Yang na no. They like. Tay gatu pungkut cuai ini mo. Cuma di pahyu. Tuan yau pagi ini tiar mo. Ulai no yung lek dang cengai ni. Dejan poi yung ni mo. Te men poi yung pen yo wan yi thit in ne. Tang kan ni lem mem ven ring video tenang parwa thit jura. Ring kejak wasaram ngam mem tip a. Te pen yo wan pi men poi yung ma. Thlai ki tiar bo ro. Pai ba ka Bangalore. Yung lek best ha. Tok walai yung ni mo. Lai nak cepat yung cepat yung imah doan yau ya de dep tit tur dep tit doi de dang penyuan ni pimen ni ba mi mom dang chet ke ni kong nas ngawan wan ke chu yung ga cao chet mo to pong ngao chet wan ke chu yang ki ki chet pai de tit so so yi ông gì đó? pai ni kwai mo dang yu pam wan ni men de dep jai tang ka te le ho yu pa goro hu yu ba min ta Dia đang xanh coi đỏ xia chet
chay ni nong eruyo umi di bubun. Hap sedak ha ni ha aku le dunna ha ni bang dulu. Kre ha ye ba mo yang ai ni yo ba mo. Tertib pi main pi mo main pi mo tang bang ha chet kan ni ga. Pe yu chay ni mo. Pi le ko pi chet wan kam ni yo bam pi best ha. Baik ni nong jadoh. Serwa no itu. Serwa itu. Cuan. Abang, stick. Tujuh stick. Khmat rin senang. Kini nong chet inong dah bangsur ha ko. So yo khlek lang wo kubi. So wo kubi khlek lang yo bam mo. Dok le lang chet de. Ni wo kejak le yo khlek di khlek dok khlek le. I'm good. Kumno kilong. Dawan bahamo. Dep sai nong kubi. Tu. Guys, đang tem linh ngặt này vlog lăng một vài yungi, té đang té yo ring, té ngặt té yo chuna chutney ben yupi, chuna chutney ni ways sngew, kopiat udahnya, somrit.
Finally हम खाना हो गया ला डिब्बा में जानो ए जाkan nu pesi bang hai ja chet in ne mo jadoh bang belut ngale delut en video bam mo khublei si bon treyum cha phu wan chet bang di sini khublei si bon mo tham tam mi phi dang chet khublei si bon dang yip dia bubam so sạch one kate pungkut menilai luan yang apa? Kau pungkut. Enam pungkut menilai luan itu. Kerap. Dan orang ini. Sangkar lah em. Khublei cipur ya wan ngam. Yepi, khublei cipur. Yepi. Cai yang pun wan. Wan kim ya i. Dem thịt băm thịt đi. Hantar yepi kerja. Sedang cak punya kacau lain cek oh. Mau. Hantar kim tanang. Mau wan kim song i. Yo ya cemprai. Bila khublei cipur. Mau. Dia pun ini video ini. Khublei cipur yepi kita yung cak video wan jadoh ini ke sini. Hantar yang gini dong cek yang i back. Khublei cipur yepi mau. Seram game kamera. Mem peri ten. Wan kim song i. Langsung dia cem kami. Am seram mau. Tidak am seram. ตอนนี้ก็ first time กำงานน้องกำเด็ด first time มีวิดีโอมามีวิดีโอกำมีบล็อก ต่อ khublei cipur pada ben piu mi hari ni video yang ngam kam tam yepiต่อดัง first time แหละแหละpiu MC yang ngam khublei cipur support ยาววันน้ำบวงเนาะ khublei cipur dengan lại đăng hấp lại luôn đóแต่ผมก็nóiใน video iniแต่ยังเชื่อมาใน next video เราจะเชื่อแบบนี้ เดี๋ยวอมมา like share and subscribe bye bye guys see you next video next